Saya tahu kat sini mesti ada peminat yang bau fruity, bau creamy, bau manis yang sangat lembut, yang ada bau powdery sikit. Korang boleh try semanis bening. Saya pun peminat semanis bening. Okey, bau dia sangat-sangat lembut. Dia ada bau citrusy, ada bau cherry, ada bau creamy. Top note dia pun dah bau lembut sangat. Dia punya middle note pula ada keluar bau powdery, ada bau floral, white floral, ada macam bau-bau bunga gardenia. And lastly, dia punya base note tu tahan berhari-hari. Memang kalau korang spray kat tudung, buka je pintu almari, memang bau vanilla, bau cherry. Dia punya base note tu masih tinggal bau-bau base vanilla yang creamy sangat, sedap sangat. Tak tahu nak cakap macam mana. Bau semanis bening ni actually kategori dia feminine, tapi kalau lelaki pun boleh pakai juga sebab bau dia unisex. Kalau korang nak tahu bau yang saya describe tu, please try semanis bening dekat beg kuning. Tanpa yakin sepanjang masa.